sinora sa kameyu esi animeti kukira waitira orang aira sinatoro irona meni mengaya nakitoki dana sinora sa kameyu esi animeti kukira waitira orang aira sinatoro irona meni mengaya nakitoki emeti Yesu evaraki onde gai pukinara pure siri aina te paetangirira tamera rikarawa emeti Yesu evaraki onde gai pukinara pure siri aina te paetangirira tamera rikarawa sakiri beirana koi pusimaya te sapure e akitana kumaya te suantangira aita meruara sakiri beirana koi pusimaya te sapure e akitana kumaya te suantangira aita meruara emeti Yesu evaraki onde gai pukinara pure siri aina te paetangirira tamera rikarawa emeti Yesu evaraki onde gai pukinara pure siri aina te paetangirira tamera rikarawa emeti Yesu evaraki onde gai pukinara pure siri aina te paetangirira tamera rikarawa emeti Yesu evaraki onde gai pukinara pure siri aina te paetangirira tamera rikarawa Emeti Yesu yon te kai pukinara pure. Siria na tayan tayo na ko pata merari karawa. Ite imetu ana tangira na ko iran tayo na. Men kuna ya kain de ko so fo ba de songra ya karo ko iran naratai. Te pu imetu wana de minis siminti awanua. De imetu an ron yon panan Hope Radio FM 89. Ni kuna makiyasan di na ipa kana korawan nongoram. Te nga po ngayo ori kipon nanu narawan ni memetin nanu. Me kanaro na pa yan memetin nanu. Tay tapara. Kana ko memetin nanu comment sin ko corona in kayo no Facebook live. Ipusmay ko mete mo ang arion kukure ni katangi yan memetin nanu te nga po ngayo aki ko takupa. Ana po ni kana korawa. Ami nga po ngayon nangani ko te kukure kanaro na pa yan na mekinan tirawawa tayo rom te nga po ngayo kwanta ni nga pa memetin nanu kana ko kwarinay. Ana ngani ko te kukure nanu na wante nga po nga tamero ayo. On ko nan karoy si panga may kakokor mete merurong. Ngwero ko ngongoray kin am radio yon panan Hope Radio FM 89 kana ko soy ko nan din ako na nara Facebook live sikunan kan hindi kinara tarepon nam pa isuwa wo wakia wo watawana akete no wakia tarepon ay rangin kukuray na pe ikaya kam tarepon mete mo nga rin pusimaya memete nano tenga po ngayo nengen nande sangra na te meto ang kanin roni ko kay ka nga nataramon mawa urain na roni ko yon panaya kain the base ne ako na iya to koranayo.
Menda na tangira suara kororoi sari ki panasina ngaira kaya tangirira. Awan na riya nak riya kain tiron dikira ke may beso ki aranak pati beso ya karo koira na pendaratai tepi mo no te minissimo inte awanua. Ya ingane to wana te memeten na no riya kos may na vere vere. On nakameuri ko na isire me rom nungungura te nga po ngayo kanaro na pa yay rom nungungura yon panan Hope Radio FM 89. Ya kami auring kami te nga po nga tamero ayo inanon karawakin na mipi ko mes pangami te nga po ngayo. Te memeten na no ayo yaro ko men te toman ko kami na vere vere ki. On na nakatanga mi memeten na no ayo kana sinora na tangira. Ay mi memeten na no rakamatang dia pa na idea na panamin kakatigiroy na kuya. Pun romi ni makuri ki rom ni makuri. Na one day nga po ngayo, ori kay pon panam na penikakatigiroy na kung namiminita, nito noraki. Kaya nito po tagi. Te mo wage, hindi nga po ngayo. Kampesin na pa kay kamroni na pe yon panan Hope Radio FM 89, no? Natigiroy ni kita na miwaki kay kamwakin te nga po ngayo, ori kay pon spangami, may amipi ko bukia, oraki. Bukin katawrawakin kanaya, o pay karari kay kaya no yoraki. Ibugin nuaya, hindi nga po ngon, tangay na yo. Kam natigiroy na nun namipia ko, tiaswa, nakakapayain kami tayo na ko, inanon namipia ko, may mini po yun, nanganga, na ko yorak. Katawroin kami, kande pa na, katanga ko nami ayo, kaya memeten na nun isiri, ado ko rin na yan, nga po ngayo, mero ya kain di ko sa fo, pa rin na po, ka nakurawas pa ngami, may ami makuri, akim kamkaro yoriki, katigirawan na pa, ami minita, tonorak, nga po ngayo. Sinora sa kameyo esi animeti kukira vai tirar ora ngaira sinatoro irona meni mengaia nakitoki Kana sinora sa kameyo esi animeti kukira vai tirar Toro irona meni mengaia Nakitoki Emeti Yesu Evaraki ondegai Pukinara pure Siri ainate ya paetangirira tamera Sapure e akita na kumaya te suantangira ai tameruara takiri peirana koi kusimarea te sapure e akita na kumaya te suantangira
tangirira tamera rikarawa emeti Yesu evaraki ontekai bukinara pure siri ainata yepai tangirira tamera rikarawa. Apo neste akante kunan ki siria na tayan tayo na ko pa tangirira tamera rikarawa. Kura-kuran tangirara irong na ki tira anamakuri desan karoy pukin tangirara irong na emeti pukin harapuri yon takay tangay. Mente kunan de songora na timeton kauring kong kan para tayo wapi mewa de minisimo yung tiyawan waspon timeton na benwa kinanon tiyawan memetin nan. Ayong kan na to wana tangirak to kuna the goodness of God. Nakameori ko taray karo sumente tapano corona may hindi nga po ngayon. Usma ka na pen, Ronnie da yon, tiyawan memetin na no yon, hope rate of a mate sinain kurara pa na pe. O kanaro na pa yay rom nung ungura. Yakameori na pe, yakameori na pen di nga po ngayon. Ayong kan kunam goodness of God, aw kanta nga pa, pay karas pa nga magkikoro hindi nga po ngayon, nangan ko to kukuray, mi amdi neri na rekwari na yan, apon nangan ko to kukuray. Kau ngakin na no, minanon karawan spangam di nga po ngayon, ori kaypon. Ang anakim te merurung to kura-kura, ni kunan kahit taray spangam te ngay na tamero ayo. Katawra ko may kan, ni kemen te tapan, corona may ay, pa nakatanga, ang memetin na no. Goodness of God, ari anaki doon, ni Sissy Winans. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Hey, 'cause all my life you have been faithful. Oh yes, you have. And all my life you have been so, so good.
Ara memetin na to wana yu eta ko te kana. Meuri memetin na de nga pong ay. Ta yo ka memetin na no wore khatia me nga ba sinakari na ngira. Iyay man karawan na katabes me au chef eta wiwi. Kura po te kiroi. Kanaro na bako pundi me to na ben ro na iteri ata wen na kameuri ngonde nga pong ayu ya kameura na bem chef. Kiam chef de nga pong eta mero ayu ta wiwi yon na kakatauroi na nakukay man te tabes saya mga wakan na beyo sa teba sa mga roko na bende pong ni katenang ayo ara pong kabay sila ni katawroy ara katabe si man pungintay ngayon din nga pong ayo ako kwatangirang kante kuna re katya mengaw ayo ri anak ri kain de case pa kadinakin nang imi si pangami ay kakam na koroy may ami kakatawroy himan de tabes ken pungintay te pakantay ay may rayo takame uri di kebes may yon korupu nanon na studio yon korupu ni kakaitara na mentara wa puro tenga po ngayo na koy men nam tapo yon safta de ke yon busy ikan katawroy ko me am chefan ba ya katanga kunami kemi memetenan may kay sinamang kamera nung ran de memetenan wa to wana yo ata ko te kana
Mary Hope may turun de nga po nga tamero ayo. Nabusiko te kuna re you won't have to worry pa panahon ronia usu ni kapene yon tarawa. Ori ki pu e Michael menasira ka area memere. Pasina wakin tangai ne mena tangira aswara korapa. Oh nakabeuri ko area mere Michael men namta po ni pio corona me yen de nga po ngayo. Ay po neske sinakira ro me yakina kanwan te pong to wana me to wana kana yai. Anatangira ki sinamekina anatangira aswara. Eti meton roronira, ay tako pa. Pegaras pangara ki sinakoroy me arapi ko nanon tangay na yo nanon tepong tuwan me tuwan. Anapen na koroy o sinaki ko na andorome. Sa tayo pa jeswa roronira tayo no. Kwa rin yang kana me metenan yo ba panam roni amusu. Tigipu me amay ko menana me yon tarawa o nasina kinasimi ay kairia me meri. Tangay na tamero ayo. Katawra ko may gano kanar na ba yay rom nangongora. Yon panan Hope Radio ya kabeuriya na pe na one day nga po ngayon. Ayong kanil mayroon Jeff and Sherry ista may kunayari. I won't have to worry. Heavy and the road seems rough and long. Sometimes my feet get weary and so sore, but a brighter day is coming. Soon I'll step on heaven's shore, and I won't have to worry anymore. Ako pun di meto nangongura. Tinani me meten na nga po ngayo. Ratay kay wabi meten nga minis na konti awaruaywa. Na di meto ang kauringo ti sangras. Di meto ang wak. Ino na narawan me meten na. Ni karo ko apon ruaywan ti nga po ngayo. Rin na mga to kinapayay. Kanwan narawan me meten na. Ti me meten na watawan ang kan na yo.
ya pun roko meta nagi ya pun din na nano nara studio o yang anira ana memetin nano kaya nga na yan memetin nano pa nakatangan te nga po ngayon nakameuri ko metanwin araron kaispong pasta tapo aro kya taon te nga po ngayon kanaro na pa ko kung mga kaukan taripon non roni rin nano nara Facebook live nakameuri ko te nga po ngayon ko ana memetin nano kanite pasta tapuan de nga po ngayon kingin te me wariana kiro ya kain te bikes kakain te ron dikira ke me bikini po pena idea na panana ni kakatikiroy na kon te berestens kausun na bera kiribes te berestens te spika ay tante hindi ako sini me ngatap ngano na ya po win me ngatap nte tangay na yata mero ayo kupes nda patapuan rokom ngano na ra studio ke kupes nda pasta rokom ngano na ra studio ayo nanganira kin roni na pentewan ni memetin na o kung wako ginape maninga te kaya tanungungura yon panan Hope Radio FM 89 o nakia rona din na Facebook live ayo na pete kuna na koy miria etangirak tangina ba katigirawa mi te berestens yon na pera kiribes o te speaker tante yon kami tanungungura nte nga po ngayon
Saka ngai kain kapene pa sinariain papai na te mea undi kira ke mea Kristo antai na. Mente kunane o ya karkoira na ratai te pi me ua te minis na konte oro. Ai pun si te pi me ua ra minis so ya to kina pe arawan me metena no kis. Ai pun si te pi me ua na pe ara minis ni wa kina no arawan me metena. Te me metena no ato wana ayu eta ko te akana. Mary Hope Radio ta yo ka te te ron te ua ba ka te kiroi na ko ya na siwa ka tanen to ka te to nei teri meta me ya tentak ina non da meruan de pongayo. Ori ki te weekends. Te kiroi na pe angoi te sakana ko pana ko rara pa. Nakameuri ko yuan na mo kiak. Men te tapa no corona i me yen te nga pongayo. Ya ka meuri na pe na simai ka tanen to ka te to nei teri. O kanta ni nga pa yu kuna ya ri me mete na no yaki. Ka te te ron to ua Yesu pon na ka pen men te ta ya yu ari ni ka te te ron to yaki. Pa na ki ay pun ka te kirawa ya. Inanon na wan te nga pongayo ri ayakaro atentak. Tameruan te pong ya tamero ayo. Kora pa na pa kay ko nga. Tisa ka na ko pa na no radio te nga po ngayon. Katikiroy na pinanon na napiyok. Tepong nga tamero ayo. Nakakata pa na ni katikiroy men Hope Radio. Na ko yung yuan na mokiyak hindi nga po ngayon. Nanon si pangam. Men nasim tanin to akati to ni teri. O ayakaro. Etentak. Si penendo koi kai Nana vevete Yesu Ibukin kata piara Nikate aweana Patatira ena karoia Hingeki megori Nakaroi mena no mikapene Rete kakani me Spunte me to an wak te songra na narawan ni memetin na no. Yung gana to wana re ekos. Di na no naratare ponte nga po ngayo. Nakameuru ko takirua men namta po ni corona me ye yonde. Hope Radio for May 89 de nga po nga tamero ayo ko pesinta para pe kay ko corona ra na pe. Yo narawan ni memetin na no. Kawkanta ni nga pa memetin na no ko ari ko kanakuan de nga po ngayo. Ena po nanganing kami to kukure.
Patangiran kan te kuna re kanaro na pa yai te kuna tawa peo. Yain kan na yo kuna tawa peo wa we ari ana kiron pasta tengon me puna nei dipat ya ona sia. Kuna mayo ara ko patangira pa na na panam ni kakatigiroi na kon kain na pe mariau sin kukan te nga po ngayo. Ay pun sipum nei peres yon na reirei kaume sipum maritin tome yon na reirei tapuiro nakaparapure pa yamani ngaran sipum maritin na game awanda ni nga pa yung ngora na pe yon panan Hope Radio iman manangan na nakon na reirei nga po ngayo yon na pe te kuna na pe nakatigiroya inanon manangan ng reirei kay man manangan ng reirei kaya na reirei te nga pong tamero ayo. Kanaro na pakampunti meto na penronay dari kina mi radio yon panan Hope Radio FM 89. Te panan ni katigiroy men Hope Radio na koy min de nga po ngayo. Nanon si pangami me amipik. Ayari de si pumi te nga po nga tamero ayo. Kupya sindra pa na pa kay ko ring ate sa kana ko panan Hope Radio katigiroy na ben. Nanon na napik kung de nga po ngayo. Yako ka panaw ni katigiroy na koy mi. Romi Cheswa inanon da ngay na tamero ayo. Kanda nga pati memetin na no ni aspa santang. Tinga po ngayo kung natawa pe awawe. Yang ani ko te kukuring kwero ko te metuan ngongora yon panan Hope Radio FM 89. Arata ngay pun sitin ngoro te minisa por wai wa hangatarana na ke te memet akyara memetin na no koski mende daya yo na mga roni kung kanya ngay na no na au memetin na no. Kay pun jawa ni memetin na no. Nakatanga na pe au memetin na no pa. Wawakim na pe arona kim inanon te tangay na tamero ayo. O memetin na nung kan na yo nakoy min kami akiyay rawawatan na numi te nga po ngayo kanaro na ba ko na meki na tiyorak inte nga po ngayo
Yay tapi yangan namiya unte nga po ngayo. Au kanda ni nga pa umemetin na nung kana riyari na yayo nangani ko te kukurey ni kapepetian ano mo nangani ko te kukurey. Tayo na. Yo tandanin meta wariana kilon to wari irat. Inanunte nga po ngayo kanar na pa yo sinipa karanin ni metam pato yay rawawatam kainanom noragi marikotona kiyay. Tapi yangan namiyang ako tako pakwa ko na wotam yay. O to yaw sinipa karanin ni metam de nga po ngayo. Ayon ka na umemetin na ni bukim. Yo tandanin ni metaw. O yo tandanin ni metam. Tiaswa pon singa ya yo tandanin ni metara. Yo tapabukin tira kaya pa karanin ni metara. Tirara ka nga ngayon ni meawra yo. Peikara rawawatara kistona kiya yo tayay. Sinawri nga pagi ako na no tayay. Ako na no tayay rakaro. Rorora kain na bera. Nasira. Kain na rausu kintay ri kita ni bukira. Punrora no metaki. Ako na no tan rawawatan na nora. Aki yo tapatira pa ka. Pukin tira pa karanin metara. Aki yo tan tapeyangan na rayang umenanora. Nasiyay temen na tiyo meta. Eti metuan roni ram tayo na kunanon rawawatara ay ka mais. Ora kira ay ka mais. Si Yesu. Si Jesuan tayo na. Yo tan ranin ni metam. O yo tan ranin ni metaw. Awan na umemetin na rin nakatangay bukim de nga po ngayon. Kwente songora. Arito yay. Rawawatam de nga po ngayon. Panangan ko te kukureng, nakapipit yan anom. O, kapipit na pa amiyang. Men, amiyang wag ko yangoy, kirawawatan amiyang, tabiayangan amiyang wag ko yangoy. Tinga po ngayon. Taroan ko yon panaan Hope Radio FM 89 na umemetin na wayo. Pero kanta nga pa, yawo sila na penakon po, naratayay po sito 1 minutes. O, ya po na peruwayo. Ko wa ai tangirai Iya taya ai pure ai ro Si te kapara pure na koina Gina Taya aware que nora bakanda ni meta namekina meraku on singaya ai nora ina no oh pepe sin no Kini mo ang araw Benorin ano ay karababata O yang anay ti kora Yataya Namekina meraku kung singaya ay noreina no Oh pepe sinano iyatay ay ongo Bayotan rani
Aramemetin na nari mga kos na penano naratari po namba. Hawkanta ni nga payong ka naramemetin na nari ng pun karukuya roy. Kisinang kainira. Na kainira. Kaina kanuan narawan memetin na no. Tayo nga po ngayon kaya ratay nga pun. Tenu nga teminis simuinti awarwaiwa. Na kami uri ko di kita kirua. Mentita po ni corona imaya hindi nga po ngayon. Oh, kanya ang memetin na no ayo ya. Kung ako sipum mare. Mani nga aran na ni kanakwan demuantay kaya aireta. Kuna meauri kanaro na pakungungura ide tayo narikin nam radio yon panan Hope Radio FM 89 manangam ni kaya nam radio. Narikin sipum ko ngungura narikin sipum de. Te nga po ngayon, yaka meauri ko ay ide ta. Nawan te nga po nga ta mero ayo may nanon na studio may yon koropu. Ya kay tara na mentara wa puro. Ya din yang kanya to wana ayo mero ya kante pikes. Unka na itara yan wan meaw, okay? Ayon kanya ka nga pon boboto na ko irang ayra kis ate ay kis kaira ki na koya arakaro kunara kit to kunayo mayro ra ngaira ate tiron dikira ngaira kis kaira ki na koya arakaro masipura nte nga po nga tamero ayo ayon kana ri yari niyay bukim maireta pa panaan na pesipum kakatigiroy ko inanon ke panaya sipum ni kakatigiroy ko inanon na one thing nga pong eta mero ayo. Sinam, Nay Timonswa, ay Rona, at the Tekan Nakui, Babongan Kapaya, Ayong and Nan Katakam, Yon Jet. Ang kami katan,
Kanata ikaw niya nasmi. Yakan na kay kawaii na nung takatere aki. Leire aki. Metes ni swanga pero yay kari ay. Kumetan na dowe. Oh Yesu, kapana igure unaro aro ni kapene. Leirei, banda meula te meuero iro. Leuare na karigira ke atangira uiro iauka. Te tangira rigo awane la reita ina tariwa maneo. Maiora, ni kwa neita kime kamine roro ni kapene. Tena no esite wana, neita gira me Cristo. Tena no esite wana, neita gira me Cristo. Tena no esite wana, neita gira me Cristo. Wara te song ora. Au gandani nga paya kito kinano minano narawan me metenan wa yogi. Ya kinapa nga ito kinano menano na studio me. Ya pun karo koira to kin naratai ki kaya mang ya yara program are mina na mga wakin jawa are mina ki. Ayrin tataya yo sa karo kwa manto kina. Arawan me metenan bukin de nga pong ata mero ayo. Kunagira rame pa. Ara kapene ni meme tenan bukin de pong ayo na mga ron ko na pe on kay tara kon tiawa te pui me wo ron te tawano bukin kanwan nam katawano te pong ata mero ayo. Ara tayong kay ruwa te minis simin tiawa ruwa nga yare manan nakiri ka ki meira kim. O yari mon tapi ka panahon kara para pana ko imin kami ka kamasan ronay. Inanon narawan meme tenan ka kam ronay inanon nara Facebook live kampes sindapan kapen na mi comment sa mi meme tenan ami react na kon nara live de nga po ngayo oriki ay pun kunami ya kiasan diki pa kami meme tenan wa kiasan diki pa kana kurawan nara ara po ngayo ang nagira to kukure oriki kakura-kura kire nanon si pangaray ka kokoro menta ba kya kamaro na imeyay yak na pemaninga de kami kya kamrona di nanon nara taripon namba yon panan Hope Radio FM 89 kambiasin ra pana pa kay kamte meto nungungora ilarigin na mi radio yon panan Hope Radio FM 89 on roni na pe memi memetin na no kamakarakoy tinanon naratarepon nampa kambiasin ra pa ni kapeni o natikiroy ni kiran na miya wa kimina natikiroy sa pangamiya kimina o deswa raw yang kami tayo na raw mariasan ron kundi nga po ngayon nanon na mawa ni memetin na no po ni nga ititake kimera kay te tikiroy dik o sa mga pomo